مسیحیان دین جمله سر به کف، دشمنان دین آمدن به صف، جملگی به پیش خط احمدی، وعده شما عدم بردگی. سیف ذوالفقار با قوای خیش، سوی حق به پیش، سوی حق به پیش، عزت و شرف در پیام. من همچون یک دختر مسلمان میخواهم از حجاب شرعی دفاع نمایم. باشد حجاب شرعی نشانه حیای زن، این فرائض الله هست به صلاح زن. گفتا الله رحمان ای گروه زنان، حجاب کنید خود را هست به صلاحتان. قانون اگرچه برآوردن آن ناکسانی نادان، هرگز تسلیم نخواهد شد زنان مسلمان. دست پلید شیطان آغشته شد با حجاب زنان، معلوم شد که اکنون دشمن شد هراسان. ای کافران بمیرید، ای مشرکان بمیرید، با بغض و کینه خود منتظر عذاب الله باشه با خشم و غفلت خود. هرگز ترک نخواهد کرد زنان حجاب خود را، در قلب هر زن مسلمان جاش دست ترس رحمان. حب حجاب هرگز در قلب ما خاموش نخواهد گشت، با مکر و حیلهاتان اسلام خوار نخواهد گشت. جمعیت زنان ذلت نمیپذیرند، سر را نمیکنند خم حتی اگر بمیرند. جانهای ما فدای خالق ما الله، گواه این حرف و قلب صادق ما. با نوای خیش سوی حق به پیش، سوی حق به پیش، پاسبان دین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من همچون یک دختر تاجیک، یک دختر مسلمان میخوام از حجاب شرعی دفاع نمایم. من قبول ندارم قانون منع حجاب را و میخواهم که این قانون بیکار کرده شود تا که ما زنها و دختران تاجیک آزادانه حجاب شرعی خود را پوشیده توانیم. کفار فکر میکنند که ما مجبوری حجاب میپوشیم، اما بدانند که ما با حجاب خود افتخار میکنیم. ما از این قانون بیزار هستیم. شکن در کلام حق صحنه جهان، مرز خون توست سیرت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من همچون یک تاجیک و شهروند تاجیکستان و بالاتر از این همچون یک زن و دختر مسلمان اعتراض دارم با قانون منع حجاب زنان در تاجیکستان و میخواهم که هر چی زودتر این قانون بیکار کرده شود. حجاب این عفت و پاکدامنی زن مسلمان است. حجاب این امر الله عز و جل است. الله عز و جل زنان را به حجاب امر کرده میفرماید: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیامبر، با زنانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو که چادرهای خود را بیاندازند. ای کسانی که از سر مادران و خواهران ما حجاب را میکشید، ای کسانی که بر ضد قانون الله می ایستید، ای کسانی که میگویید حجاب شرعی لباس بیگانه است، نظر کنید به طاغوتانی مثل خودتان که در کجا هستند. با فرعون چی شد؟ با ابرهه چی شد؟ با ابو جهل و مانند آن طاغوتانی که بر ضد قانون الله برآمدند چی شد؟ با آن همه قدرت و لشکرشان الله به خاک یکسانشان کرد. ای تواغیت بدانید که ما ترسی از شما نداریم. اگر شما قدرت و جایگاه داشته باشید، ما الله داریم که قادر است در یک لحظه تمام قدرت و تمام جایگاهتان را نیست و نابود کند. آیا مردان این امت امروز اینقدر دیوس شدند که حجاب مادر و زن و خواهرش کشیده می شود اما از ترس کفار ساکت است؟ نظر کنیم به قول عثمان رضی الله عنه که راضی بود تکه تکه شود، اما راضی نبود که یک تار از موی همسرش نمایان شود. بگذار جان من و جان تو در راه الله فدا شود،
اما گذاشته نشود که حجاب شرعی از سر خواهر مسلمان ما گرفته شود. اما گذاشته نشود که یک تار از موی خواهر ما نمایان شود. ای برادرانم بیدار شوید. تا بکی از ترس کفار در خانه هایتان پنهان می شوید؟ تا بکی در این ظلم طواغیت تسلیم شده خاموش می ایستید؟ تا بکی غفلت؟ تا بکی؟ آیا شما ننگ و ناموس ندارید؟ پس برخیزید و مردانگی خود را نشان دهید اگر مرد هستید. ای خواهران و برادرانی شیردلان، بیایید ترس را از قلب‌هایمان دور میکنیم و نشان میدهیم که ما شکست ناپذیریم و از آن طاغوتان بیزاریم و از آن قانون‌هایی که بر ضد قانون الله برآوردند بیزاریم و هیچگاه تسلیم نخواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوی حق بپیش، سوی حق بپیش، عزت و شرف در پیام حق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من همچون یک زن مسلمان ضد هستم بر قانون منع حجاب در تاجیکستان و میخواهم که این قانون بیکار کرده شود، چون حجاب این عفت هر یک زن مسلمان است و این دشمنان اسلام میخواهند عفت زن مسلمان را از بین ببرند. اما ما زنهای مسلمان با کمک الله سبحانه و تعالی عفت خود را حفظ میکنیم. ای خواهران من، در این ظلم و ستم مرتدین صبر باشید و بدانید که پیروزی و نصرت الله نزدیک است. صبر کنید و عفت و پاکدامنی خود را حفظ کنید، چون الله سبحانه و تعالی با همراه صبر کنندگان است. و از الله سبحانه و تعالی یاری طلب کنید و تا قدر توانتان ایستادگی کنید. و ای برادرانم، خاموش نباشید و از این لشکران شیطان ها نترسید، برخیزید و از عفت خواهران و مادران خود حفاظت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نعره‌ای به بنیان کفر بزن تا فتد همین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک زن مسلمانی تاجیک از قانونی که برای من حجاب برآوردن راضی نیستم و این قانونی ناعدالتانه و ظالمانه شان را قبول ندارم و از این قانونشان بیزار هستم. و عین حال این حکومت در نزد جامعه و در نزد تمام مسلمان ها یک حکومت دین ستیز و دشمن دین الله عزوجل معرفی گردیده است. دموکراسی که این حکومت و پیروانش ادعا دارند، آزادی در فحشا و ممنوعیت در دین ما مسلمان ها می باشد. خطاب من به کسانی که این قانون را برآورده است نیست، چون کسی که این قانون را برآورده است یک شخصی دیوسی مرتدی بدی می باشد. خطاب به شخص دیوس تاثیر ندارد. خطاب من به شیرمردان این ملت مسلمانی تاجیک می باشد که ای برادرانم، به شما چی شده است؟ آیا حجاب ناموس هر یک مرد مسلمان نیست؟ آیا دفاع کردن از ناموس و عفت زن مسلمان وظیفه شما مردان نیست؟ شما به خاطر این بی‌غیرتی‌تان در نزد الله سبحانه و تعالی چی جواب خواهید داد؟ ای برادرانم، آیا حادثه بنی قینقاع را فراموش کردید که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر عفت یک زن مسلمان تمام آن قبیله را از آن سرزمین راند؟ اما امروز بالای تمام زنهای مسلمان تجاوز می شود. کسی نیست که در برابر این ظالمین، این مرتدین ایستادگی کند. والله قسم فردای روز قیامت از شما بر این مردان، از شما بر این مسلمان هایی که سکوت و خانه‌نشینی و حیات دنیوی را اختیار کردید به الله عزوجل شکایت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارور شده این ز خونتان، پایه های آیین ز خونتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Я в первую очередь как мусульманка, а потом как таджичка возражаю против закона о запрете хиджаба в Таджикистане. Этот закон ущемляет права сестер мусульманок. Этот закон противоречит закону Аллаха Субхану ва Тааля. Этот закон возвращает наше положение в то положение, которое было до прихода ислама. В то положение, когда женщинам приходилось страдать из-за их бесправия. Она была лишь товаром, который покупается и продается. О, моя сестра, знай, что Аллах Азза ва Джаль, когда приказал своему пророку: «О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам, верующих, чтобы они опускали на себя покрывало», Он этим возвысил твое положение. О, моя сестра, знай, что все, что имеет ценность в этом мире, имеет хиджаб. Будьте стойки на этом пути и не бойтесь их. Я обращаюсь не к тем, кто издал этот закон, поскольку люди, которые издали этот закон, являются отступниками от веры и тагутами. О, братья, я обращаюсь к вам. О, братья, что с вами случилось? Почему вы молчите? Разве хиджаб это не честь и достоинство наших сестер-мусульманок? Разве это не целомудрие наших сестер? Братья, не молчите и не ведите себя как даюсы. Клянусь Аллахом, даюсы даже не почувствуют запах рая. Клянусь Аллахом, вы в ахирате за это будете спрошены. Поэтому не стойте в стороне в то время, когда с ваших матерей, жен и дочерей срывают их хиджабы. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. سوی حق بپیش سوی حق بپیش پاسبان دین. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Итак, как мы все уже знаем, в Таджикистане эти тагуты ввели закон против ношения хиджаба. Я, как таджичка, но самое главное, в первую очередь, мусульманка, та, кто носит этот хиджаб, который вы тагуты, не имея на то никакого права, его запрещаете носить. И я против этого вашего закона. Как вы вообще осмелились на это? Откуда у вас столько наглости, чтобы противостоять самому Создателю, великому Он и возвышен? Кто вы такие? А я вам отвечу, кто вы. Вот тот же фараон, вот тот же Абраха, вот тот же Намруд и вот тот же Абу-Лахаб. И ваш конец будет таким же, как у ваших предшественников. Это Коран, слово самого Аллаха Субхану ва Тааля, его закон, его шариат, по которому мы живем. И он будет существовать до самого судного дня. Хотите вы этого или нет? Как бы вы ни пытались менять законы Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, вам этого никогда не удастся. Не забудьте об этом. А сейчас хотелось бы обратиться к сестрам, которые борются против этого закона. Не бойтесь их, не бойтесь этих тагутов. Они ничего вам не смогут сделать. Только Всевышний Аллах Субхану ва Тааля достоин того, чтобы вы его боялись. Так бойтесь его. Некоторые ученые говорят, что каждая капля с твоего лица, падающая при ношении хиджаба, будет тяжела на весах в судный день. Иншаллах. Хиджаб – это чистота, это свобода, а не унижение или угнетение, как они говорят. Так не снимайте с себя эту чистоту, ваше целомудрие. Не снимайте с себя ваше целомудрие, ваша честь и достоинство. А братьям, которые сидят у себя дома и ничего не делают, просто сидят, молчат, сложа руки, боятся. Вы кого боитесь? Вставайте, не молчите, сделайте хоть что-нибудь. Защитите своих матерей, своих жен, своих сестер. Защитите свою религию. Защитите Коран. Защитите шариат Аллаха Субхану ва Тааля. Но если вы этого не сделаете, сам Аллах Субхану ва Тааля лично вас уничтожит. Не эти кафиры, не эти тагуты, а сам Аллах возьмется за вас. Вставайте и хотя бы что-нибудь сделайте. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. کن تو سرنگون با شعار خویش سوی حق بپیش. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я как таджичка, но превыше всего как мусульманка, возражаю против закона
о запрете ношения хиджаба, который ввели в Таджикистане. Эти тагуты ввели закон, который противоречит закону Аллаха Субхану Тааля. Ведь Аллах говорит в Коране: «Я айюхан набию, кулли азваджика, ва банатика, ва нисаиль муминин, юднина алейхинна мин джалаби бихин». О пророк, скажи своим женам, своим дочерям и всем верующим женщинам, чтобы опускали на себя свои покрывала. Тем временем, как эти тагуты оправдывают себя и свой закон тем, что это не наша одежда, заставляют нас носить национальную одежду. Так ответьте же, разве ношение юбок и ношение джинсов – это наша одежда? Это национальная одежда? Так знайте же, наш хиджаб – это приказ от Всевышнего Аллаха. Хиджаб – это целомудрие каждой мусульманки. Хиджаб – это честь и достоинство каждой мусульманки. О, братья, не будьте даюсами, не молчите. Тем временем, как эти кафиры покушаются на честь и достоинство ваших матерей, ваших сестер и ваших жен. Видя ваше молчание и ваше бездействие, завтра они нанесут еще больше вред. О, мои целомудренные сестры, будьте сильными и стойкими. Не бойтесь того, что эти тагуты пугают нас штрафами, тюрьмами. Не продавайте религию Аллаха за копейки. Ведь помощь Аллаха близка. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. غیرت است همت و عمل باشد این هدف بانگ مؤمنان. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim. Ben Tacikistan Cumhuriyeti vatandaşı ve Müslüman bir kadın olarak Tacikistan'da tesettürü yasaklayan ve Allah'ın kanunlarına aykırı olan bu kanuna itiraz ediyorum ve bu kanunun kaldırılmasını istiyorum. Çünkü tesettür Yüce Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Ve Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Ya eyyuhan nebiyyü قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ey Nebi, söyle hanımlarına, kızlarına ve Müslüman kadınlara söyle ki başlarından aşağı örtülerini atsınlar. Ve bu bizim elbisemiz değil diyen, tesettürü hor ve hakir gören zalimler ve müşrikler Allah'ın bu yüce kanununu ortadan kaldırmak istiyorlar. Tesettür her Müslüman kadına farzdır. Tesettür Allah'ın emridir. Tesettür Müslüman kadınların izzetidir. Tesettür Müslüman kadınların iffetidir. Tesettür Müslüman kadınların namusudur. Ey dindar kardeşlerim, biz tek bir ümmet değil miyiz? Biz tek ve vahid olan bir Allah'a ibadet etmiyor muyuz? Bizim dini bir bağımız yok mu? Şu anda Tacikistan'da, hastanelerin kapısında, pazarların kapısında, her yerde her kadının tek tek başörtüsü kafalarından zorla alınıyor. Zorla başlarından başörtülerini ve örtülerini alıyorlar. Kalkın kardeşlerim ve bu zulmün karşısında sessiz kalmayın. Kardeşlerinizin iffetini ve namusunu koruyun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. کن تو سرنگون با شعار خویش سوی حق بپیش سوی حق بپیش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أوجه كلامي هذا لإخوتي وأخواتي المسلمين، وأنا كامرأة طاجكية مسلمة وكمواطنة طاجكستانية أعترض على هذا القانون الذي يمنع الحجاب في طاجكستان، وهذا مخالف لأوامر الله عز وجل. فإن الله عز وجل أمر المسلمات بلبس الحجاب، وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وإن الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر المسلمات بلبس الحجاب. وأما هؤلاء الكفار والمنافقين والفجار الذين يقولون هذه ليست ملابسنا وأصدروا قانونا بأن الحجاب ممنوع ويريدون أن يخالفوا أوامر الله عز وجل، لأن الحجاب أمر الله، وإن الحجاب فريضة على كل امرأة مسلمة، وإن الحجاب عزة وشرف وعفة لكل امرأة مسلمة.
فيا إخوتي وأخواتي، ألسنا نعبد إلها واحدا؟ ألسنا أمة واحدة؟ أليست بيننا رابطة يربطنا وهو الإسلام؟ فيا إخوتي وأخواتي، لا تتجاهلوا أحوال أخواتكم اللاتي يتعرضن للتعذيب والظلم كل يوم ويخلع حجابهن غصبا عنهن. فيا إخوتي وأخواتي، لنكن معا ولندافع عن شرف المسلمين والمسلمات، ولندافع عن الحجاب إلى آخر قطرة دمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت سرنگون با شعار خیش سوی حق بپیش سوی حق بپیش. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, I am your sister in faith from a country called Tajikistan. It is a country where a majority of its population is Muslim. However, it is also a country that has recently banned the hijab. It is a country where they have guards in front of schools, universities and hospitals that stop you from getting your education or your medical treatment unless and until you take your hijab off. It is a place where if you're walking down the street with your hijab on, specially designed vans will come take you to the police station where they will fine you from $800 up to $6,000. It is a country that has made a law that goes against Allah's law. For Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ahzab, verse number 59 has said, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. That, O Prophet sallallahu alayhi wa sallam, tell your wives and your daughters and the believing woman, meaning who? Meaning you and I, to bring down over themselves part of their outer garments. My dear brothers and sisters, the people at power, the tawagheet, the transgressors, they have a problem with us. When we want to do as Allah has told us to do, when we want to dress the way our Prophet has told us to dress, when we want to act upon the Quran, they have a problem with that. They call it imitating the Arabs. But when others dress just like the Russians or the Americans or the Europeans, they don't call that anything. They tell us to wear our cultural clothing while not knowing what culture is. Because Tajiks did not dress that way. Tajiks did not dress the way they want us to dress now. They used to dress modestly. They used to act upon the Quran. They used to follow Allah's orders. The clothes that they're calling clothes now doesn't cover anything up, for it only beautifies the woman for the eyes of the men. Because they don't tell the men to wear cultural clothing, it's just women. The purpose of clothing is to cover you up. If it doesn't cover you up, then it defeats the purpose. These people, they don't know their own history, neither do they know the history of creation. Because our father and mother, Adam and Hawa, alayhim as-salam, when they committed the sin in Jannah, as a result of which their clothes were removed, what did they do? They immediately covered themselves up with the leaves. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has created us with a fitrah, with an instinct and nature to cover ourselves up. We were not meant to roam around naked. My dear brothers and sisters, these people tell us that we are illiterate, that we are uneducated, that we have gone astray, that this hijab is an obstacle between our progress and success in life. As though this hijab stops our brain from thinking and functioning, or our eyes from seeing, or our lips from speaking, or our hands from writing.
It was not enough for them that they have imprisoned our ulama and tullabul ilm, that they imprisoned our scholars and the seekers of knowledge. It was not enough for them that they closed every and any facility that taught the Quran or the language of the Quran. It was not enough for them that they banned our children from attending the masajid, from praying their 5 daily prayers in the houses of Allah up until the age of 18. It was not enough for them that they have driven away from the country anyone and everyone who wanted to be on deen. Now, they have come after our haya, our modesty, our iffah, decency, our izzah, honor. I want to remind you of the consequences that this has, the consequences of their actions. For when they remove woman's decency, modesty and honor, and the entire society will go corrupt. For a woman is an educator. She is a teacher of the upcoming generation. She is a teacher of the upcoming ummah. What they're doing is essentially returning us to the times of the Jahiliyyah. To the times of the Jahiliyyah when women had no dignity, when they had no value, when they were bought and sold, when they were passed down like wealth. فيا رجال هذا الأمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. O men of this nation, O nation of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wake up, for you have been asleep for far too long. Don't stand by and watch while this happens to your woman, to your mothers, to your wives, your daughters and your sisters. For every woman that is oppressed, that gets her hijab taken off, you are supposed to feel the pain. You are supposed to feel the pain. For we are one ummah. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. For verily Muslims are but brothers. الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ. For verily Muslims are like one body of a person. When the eye is sore, the whole body aches. When the head aches, the whole body aches. You're supposed to feel the pain as though it's your own. As though it is being done to your own mother, to your own sister, to your own wife and to your own daughter. Don't turn a blind eye. For verily, you will be asked on the day of judgment. For the news have reached you. What did you do with the news? Did you do anything? Did you lift a finger? Or did you turn a blind eye and went on with your day? وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامیان دین جمله سر به کف، دشمنان دین آمدن به صف، جملگی به پیش خط احمدی، وعده شما عدم بردگی، سیف ذوالفقار